بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Menjadi mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, yari kita niyo bihayaon halaw man sin sarayaw-rayaw panagnaan adlaw amuyin kabi ihadjayaon alhamdulillah iukab kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin lawang surga. In yato mga kataw tay manghuran ipagkukog kuyag na to karna ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala naukab na kato tanyo in surga sumagawa in surga yan masud na to sadya subay na to kaingatan batukon in amoy in biya diin in kasud na to madto palawon sin surga amoy in iukab kato kabi ihadjayaon karna timagna nain ini bulan sin Ramadan palawman na to. Kahurmatan kanyo katantan mga katawtay manghuran lapay na in kami katan in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amunay naukab kato taniyo habihayaon suway na to adto ayuputon marayaw parulihon marayaw ininirang ha mga nikmat sintuhan na to Rabbul Alamin kato taniyo na makatutog na tuod kita niyo umalup kaniya hawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab im mga ini na hinang sabab amuin di na kita niyo maligap himinang sin mga hinang hikalupas sinang malibadat na to. Hamok sa ini nikmat takula ing kimugdan palawman na to ini. Yari kita niyo habulan Ramadan, iukab kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, impagtawakon long niya, syahrut taubah, syahrul maghfirah, wa syahru al-itqu minan nar, syahrul khairi wal barakah, syahrul judi wal ihsan, mataudingan niya bulan amuin hipagtatawbat in bulan hipagtatawbat mapatutod batukon na to amo na mga bulan ini sumakawa biya ta day sabkato taniyo bukon sa jaha bulan biya simbulan ini impagyanon pagtawbat ada pun tiap-tiap mangannal kita pa Allah subhanahu wa ta'ala subay hadja makauna ring hakatanin pagtawbat. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Amuin, sibo da kaya ingatan taon do sa nahinang tewanway. Sababing kita ini aun hadja magjatu kato di tamisan kana naman nakahinang kita long ta amuin kasaan. Labi-labi na tod kasaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta sabab yari nabiyo sug kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat niya. Amu hadjain ginhawabaran na to ini di na to na siya ni akon amin laong ta kakausan hitukbal patuhan na to Rabbul Alamin yung pagsukur kani sabab na in inikatan piyalabi kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ring katan piya panjari ni bukon kita piya panjari biya kiad to kato sa jewe sin kamatauran
Imian hadin Allah subhanahu wa ta'ala, kun payakun. Bang kabayan niya on paaunon, imian hadin siya kun jumato. Saruun doon. Ampain kita, laong ta, dihilan niya waktu in kitawihan pagpapanjari kato, amunay na po na to Adam, amoy in ini kimawa pa siya lupa pini niya, ubos to ampa niya, laong ta, kiumpol, ang pamadtubihan, ini iyad dun, na amoy yadto, atin niya sa kaula-ula, aun kahalga, sin pagpapanjari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno bahain hitong bas na to kaniya. Subay in panghalga tapa Allah subhanahu wa ta'ala, labi in panghalga tadeng hauno-uno amin jimadya to maripalauman na to ini. Labi-labi na yung ginawawaran na to. Sabab di kita jumato habihay ng parkala bang bukon, daing haamoy ini pagpapanjari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pini kita ang papini. Sarayaw-rayaw, umbang payaw. Biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mano si abihad timbutang niya. Nasabi ito, agaon na to in waktu rihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala muna pagtawad. Hawak to yan, aunun na to, to pakinawawaran na to. Hinangon na to, pakayon na to, intungod paparkala pagtawbat. Labi-labi na, ubusta, ini makabati si mahinaat, amoy in magsukor patuhan Rabbul Alamin sin biyuhi kita nagbalik puas dahing hakamatay, sababing pagtugyan, kamatay sibi-sibi pagtawakon. Di kita mabuhi bang bukon hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala inya walihan tamarikato magbalik. Amuyad to. Na, pag-ubos doon hayaon, subay kita sa roon doon, magtawbat kaniya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Iban, mukarna taharap kaniya, amin bang aun dapat di kita himanang dusa sinadlaw yaon. Jagahan ta ing ginawabaranta, amin amuad tuin, ini, halom sin mukarna taring ha amin waktu pa waktu sa kaino yaon impangan na halaw man sin ini jantung ta. Amad to. Syahrut taubah wa syahrul maghfirah in Allah ta'ala mangampun in kita subayre isab pati ampunon. Mangaon makahinang dosa kato bihan ataw wala nakaamu inhinang wala kita kaya amuhan subay kita mapati aga waktu yan. Sabab in bulan Ramadan ini hipagmahil kato tanyo, hipag-anad, hipagbiaksa. Hasupaya bang kita mabiyaksa ha waktu ini sabab in Muslim katan hadunya ini puspos in kaagi-agi nila himinang pag-ibadat pa Allah Ta'ala biya simbulan ini. Nasabab ito mahinang siya kato lang tapagmahil, pag-anad, atawa pagbiaksa kato hasupaya bang kita mabiyaksa na maluhay na kita himinang si mga parkala aming bakas na hinangtana. Bihan. Damik yan, ini hambuok dahil ha mga salaggo-laggo hipagsusukur ta pa Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini agaon na to hasupaya mamahardi ka kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha apinarka jahannam. Bihan to. Damik yan doon hayaon, agaon na to in katan sin kusog, sin ginhawabaran na to himinang sing karayawan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta umagaw sin barakat hitukbal ni hawak to yan. Makaka kita niyo sin barakat deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Amoy in apasun na to yan to katanta. Damikyan in bulan ini pag-ianon Syahrul Jud wal Ihsan. Bulan hipagmumurah. Hipagmumurah. Hatinya bulan hipag ini longta pag ulong iban pagkasi ha ngan simpagtay manghuda agama Islam bangaon ka kita anta longta biya malam ring kato impakaradyaan sing kabuhi niya na subay na to yad to longta amin us-usan longta tabangon amin bangaon dapat biya sa panto namin tausong maligad diaon kawasan mo magtuy-tuy patindukon na supaya rin siya makananamsin
amuyin, sakit bang siya humantak pababa. Demikian inhapdi sabab in mga pakaradyaan ini na biyabay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum man akala wajaruhu ja'i'. Hati niwe sa pantun, way pag-iman sinambuk Muslim, nagdaraawa bar-iman, bang siya kumaon umalop na pakakaon niya, pag-ubos kaingatan niya, aw na pangdaig niya, hiyahapdi, di mawista, in pag-iman tahabihayad to. Sabab la yu'minu, man akala wajaruhu ja'i'. Wayrong niya pag-iman sin taubang umalop na pakakaon kumaon siya, sumungit, pag-ubos kaya ingatan niya, aun haraigbay niya, hiyahapdi. Hangkan ning kamaasan na to, amuyin, kiyabulatan sin pangannal na to, in mga sila pati murahon. Bang sila mag-adyal na si pagkaon nila, in halawm nila panagnaan, hisiwindihilan nila hawak tuyaw. Di indihin na hadya. Pag-ubos yung makapindeng hapagdihilan na to in sukuon nila kawaon, in ini panglukat haamuyin kakahinang si mga ini. Kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam piyang hindu kanila, piyang hindu si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan sambil kiyaupihan nila yadto in kakahinang yadto sambil amo na in singuran isab sing kamaasan na to yadto. Na amo yan. Na in ini damikyan hangkan kita makasangdan himinang laung ta sinamuin hinang tudyo hadya pa Tuhan na to Rabbul Alamin hawaktu ini sabab nakawidda in bulan ini ringakatan bulan amuin siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod paparkala pagjaga haipon niya wala niya piyangandul ha mga malaikat kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ammal sin anak kapu Adam kaniya na sa may ta kaniya na aun na asal tumbas tiyo tupot sin Allah subhanahu wa ta'ala asal nakalukis na bang niya mahinang yaon aun na asal tungbas aun na asal timbangan niya bang ibarat magtimbang katan sin ammal illa saum buat malengkan long niya amurain puasa fa innahu li inyan long sin Allah subhanahu wa ta'ala kaku wa ana ajzi bih ako long niya in tumungbas sinyan ingkatan yadto amoy nakalukis na asal Allah ta'ala rin magtungbas sumagawa panghalga niya habulan ini in ammal singkatan bariman Muslim doon hayan Allah Ta'ala in jumaga sabab wayroon day sa makajakaring haipon niya sin amuin pagpuasa inimatan sin hambuk ipon amurain Allah subhanahu wa ta'ala karena siya in makaingat sin uno-uno pakaradyaan si manusia kignot kahibal niya sambil sin amoy in jantong niya Allah Ta'ala in makaingat karena in Tuhan Rabbul Alamin nakapatiot pa in Allah subhanahu wa ta'ala hagin hawabaran niya iban si jantong niya siya rin makapagbaya asabed to inyan di kakausan sin malaikat atau wala piyang hangla sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat in pakaradyaan siya in tumungbas ampa in tungbas sin Tuhan na to Rabbul Alamin haamin ammal habulan Ramadan na lipat manglipat amo hindi kakausan sing kita bistahon indilipatan niya na amo yan to na in ini laung ta hangkan kita makahinang marayaw so mo na muna in doon hayan in syaitan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalamah manasaw hawakto yan sabab mahita ito, habok din ha mga sabab sin hikalam makanila in katan Muslim bariman wayroon halawm sin o nila wayroon halawm sin pangannal nila buat malayng kanin Allah subhanahu wa ta'ala yaon halawm sin bigi jantong nila in amuyin
pag-angan-angan pa Tuhan Rabbul Alamin. Atinin sila alawang pagzikir pa Tuhan Rabbul Alamin, daing hawak tu pa waktu, hasabiyad turi makalitlit in syaitan sumud palawang singgin hawabaran nila. At tawari sila masyan makasasawbihan. Sabab sumud yan maripalawang. Ini abuton kita sin sungay niya, madto palawang sindaghal tayo on hakasakasan. Nabangkaw nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, bisurun niya in sungay niya, wayroon mahinang niya. Sabab bangkaw sumabot, labi-labi na indua sa sabutan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain pag-ianon, istighfar, iban sing kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Inyan kasakitan hi iblis mana nakapu niya, di siya makasuok. Na ini nibiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya, idza kana awwalu laylatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika kullu lailatin. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tumagna induman sin bulan Ramadan amun hingkabi timagna na laung niya roon hayaon gakutan na im mga syaitan. Iban na singkatan amuin jin nakalando injilaka nila. Ubos siya onlong niya ampana tambulon ing kalawang-lawangan sin narka di siya ukabon halaw man simbulan Ramadan misan hambuk lawang niya unwayron ukabon kaniya. Wa futtihat abwabul jannah, iban ukabon ingkatan kalawang lawakan sin sulka, falam yughlaq minha bab, wayroon doon hayan tambulon, wayroon tambulon, longta hambuok hadya lawang sin sulka, ukab siya katantan, nagtatakad hatagda po kaniya, amo na yung mga mano siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta lang niya ron lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun tumawag, magtatawag dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, inari niya, ya baghi al khairi akbil, ya kamu mga masub sim marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, na sung na kamu palaw man simbulan Ramadan, wa ya baghi as syarri aksir, ya kamu mga masub sim mangi, na sibog-sibog na akamu, tangkis na akamu, igna akamu, walillahi utaqa'um minan nar, ibanin Allah subhanahu wa ta'ala aun deng ha mga manusia mahadikaun niya ring ha narka jahannam, wadhalika kullu laylatin, inyan law niya tiap-tiap dum aun hadya mahadikaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagmardikaun sin Allah subhanahu wa ta'ala, amurain amuin laungta makakugdan ha amin siyarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, manjari na siya mahardikaon. Biadasan laungta sin mga pagmahardika sin mga piliso. Bang miabot na in uno niya, nagmarayaw na siya halom sin ini piyagbutangan kaniya, na bang pagkita sin magjajakalaw niya bihay ni pagbayta, biya di mayawlaw niya, sabab siyusulat indayaw nila, halom sin jil. Siyusulat day sabing ni, sabab mayta, imma mamayta amo na india ak magjaga kanila. Narang marayaw impagjaga sin magjajaga aun kaadilan bihibayta day sabing kaadilan ha waktu yan aun waktu mamahadika misan pa aun na hukuman kaniya insya laung tab kaktal na siya halaum sin ini piagbutangan kaniya. Biha hati niya in kita di hadunya ini na yari kita maghinang sinamal. Narang impag-amal tayad tuwat karna, jiyari na sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal mamarahina in siya, mahinang sabab sim mamahadika kita, makalamod kita rin nga mga mahadikaon sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Naman jari in puspusan taroon hayni mo na ring hakatan hari pa kita makahinang in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Una hunday hakatan. Sabab inyaon hatihon na to di matay main ini amal na to bang kita ini aun doon kasaan. Bihan subay kita makauna magtawbat. Nahasupaya way roon lang talupas sinang malibadat hinang ta subay unahon tayong pangayo kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban ingaton na to in pagyanon balikan ko in pagtawat bukon hadyahabulan ini. Hakatan bulan. Yaon. Na in ini mga katawtay manghuran isiyong makaingat, isiyong makatanto in bulan ini mahinang sabab long sim magbibis sa rabia kita simpiag anak nagbalik. Uning pagyan piag anak nagbalik bang kita iampun sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini biya kita sinyang papiag anak sin ina na to. Wayroon dosa-dosa. Nayari kita halawman sim bulan sa rayaw-rayaw. Bulan mahabarakat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab imano siya long niya manjari siya hipag anak makaruwa. Piag anak siya panagnaan halawm katigid lumansin ini rahim sin ina tabihan. Pag ubos siya to piagwa man kita mari amin gimwa na kita mari padunya ini na namahadika kita kana sin amuyin naka gwa kita ring katigid lumansin rahim sin ina ta maun pakasawahan sin dunya. Na in kasawahan sin dunya ini iukab pakatan sibo data umarayaw iban sin mangi. Hangkan na biya na sin agi in umbulahambuk kuntara si manusia ginawawaran niya sabab siya maghinang sin marayaw iban sin mangi. Nabang imano siya nakabatok pa amin agaon niya ingkatan marayaw amo na tiyawag sin mananawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ya baghi al khairi akbil ya kamu mga masub sim marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sung na kamu hinang na kamu agawa niyo na in waktu niyo himinang sim marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hayan laong niya ini biya siya sim piag anak hiina niya bang siya na mahardika sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hawakto yan. Napag-ubos doon hayan in hikarwa niya amo na inhipag anak imano siya laong ta amuin makakuha siya ring hakatigid luman sim pagmasyat. Amo na magtawbat siya. Nakakuha siya piag anak siya ring hakatigid luman sin masyat maun pasahaya sim pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini labi-labi na to dimbiya simbulan ini. Na inyad to hinangunta bang man kita mahinang hambuok dahil ha mga hipag-anak makarwa. Hipag-anak kita sin inata, amuin makakita na kita sin sahaya sin dunya, kumawa kita roon hayan singkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya isab, doon hayon misan ang kasaan na hinangta, maampun kita sa roon doon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya tayo mauning katan, hinang bang kita umalop na sin hinang, amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, abmaita, mga katawtay manghuran, in pakaradyaan ini, hambuok dahil ha mga ini, lalawakun sing kita, paamuhun sing kita inhinangta. Sabab aun waktu roon na yaon, impangannal ta sini hinangta nakaamo sakali, wala tuy nakaamo, wala kimugdan. Sabab impiyang ikutan ta hinang bukon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inyad to, subay na to apason, in amoy in, biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Amoyin, kaingatan na to halian, mapatot halian. Kaingatan na to hinangon, mapatot hinangon. Doon na yan. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Abi Hurairah, amoyin hambuk waktu in siya si makat pataas si mimbar, ubos nakatusya imian, amin, amin, amin. Pag naug niya, iyasubo siya si mga kasahabatan niya Rasulullah, diungog na mo, kau nag-amin, nakatu. Uno yan to lang niya Rasulullah,
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong maun kaniyang Jibril alaihi salatu wassalam in agisin Jibril hisiyo-siyo in iabutan sin bulan Ramadan wala siya naampun sin Allah subhanahu wa ta'ala na sartain siya piyasud palom sin narka palayuon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in agisin Jibril iyan kau amin in agi kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin. Hati niya inyaon nagdihil in Rasul sallallahu alaihi wasallam paamuin longta in agisin Rasul tay maaya Allah, tay maaya Allah. So sa kaulaw la makatariha amin hadis beta ini in kita bang kita ratungan na simbulan Ramadan akaun na to ingin nawawaran na to asupaya matay main ang malibadat na to. Sabab in amuin maghinang kita sin amal aun doon wala iampun sin Allah Ta'ala ray mga pardusahan ta di matay maingkatan ibadat ta samilin Rasul sallallahu alaihi wasallam imamin doon na yan. Amuyad to na ando kailo insarayaw-rayaw ini makalamu din amin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kita halawb sin ibadat tatay maun. In ibadat tatay maun subay wayroon do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unahun ta in pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap kita himinang sin ibadat yaon. Sabab ito doon hayan mga kataw tay manghuran alupon na to na imbulan Ramadan. Alupon na to na in Allah subhanahu wa ta'ala amin muna mga kaampunan harap kaniya hasupaya bang kita umalup kaniya iwan na rida niya kato makuyag na siya umalup kato sabab muna wayroon na roon haon ini dusa amuin kita niya roon ha na hinangta sabab ubos na to na piyangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inahisin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ya kamu mga manusia. Ya kamu mga manusia. Unuin parsababan di niuhi alup patuhan Rabbul Alamin. Mahita kamu maliso. Mahita kan kamu maglupas sin waktu niyo. Di no agawon in waktu hikalugi kaniyo. But wayron po unan na to ang sulag ununuri hadun niya ini. Waktu ra. Waktu. Angkan nasiyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Ibut pa waktu. Bunal to di manusia lugi. Nakuno kita malugi, bang tari pa kayon in waktu yaon paamuin karayawan piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya madawhat na to in bunga sindayaw yaon day hatuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan to. So akawon na to yan to. At sabab yan, mga katawtay manghuran, in parkala ini, bang tahadya kya hatihan, in amuin, tungod pa dayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kato pagpalayam kato dihilang kita waktu in waktu ini lando to tiyo-tiyo manipis dahing ha manipis tiyo-tiyo dahing ha tiyo-tiyo sababing pangumulan sin kita biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya taas na abutan sin pangumulan longta dahing ha amuin ini umul mabut sampai pa mga kaanuman bihan. At inibi sin pangumulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-abot sin umul niya kanuman tag 2 tahon namon ang kawapat kaniya. Pag-abot sin umul sin ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kanuman tag 2 tahon nawapat da isab na isab siya.
Pag-abot sinumol sin Umar ibn al-Khattab, kaano man tagtutahon, damikyan, nawapat da isab miyugto na, doon na yaonin amal. Naamo yan to. Nain kita, aun makalabi, laung tahamok yan deng mga bonus, lasasin Allah subhanahu wa ta'ala, kahato tanyo hasupaya, ando kailo, bang aun deng mga hinang tawala na kaamo, kapag tawatan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain ini, diri hilang kita kakuyakan sintuhan Rabbul Alamin, tungod paparkala amin pagtawbat. Yari, biyita kato, in amuin mapatutta, hatihon marayaw. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kita kau ilingkat si mga ayat na sabutin. Baita isila ya Muhammad, ya kamu mga ipon ko. Amin mga kamu naglupasin waktu niyo. Asrafu ala anfusihim. Amuna in siyabot sin Quran mahamul liya. Amuna in nagpahuli sin amal. Amuna yung mga tao liupasin waktu nagpahuli sin amal, wala nag-amal. La taqnatu min rahmatillah, ayaw niyo lupasa in rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin kaniyo. Ulong kasi sin Allah Ta'ala kaniyo. Amin rahmat tumtuman niyo misam pabiya din taod sin dusa nato. Inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a. Bangkaw nakapagtawbat, beita na in sa lago-lago do sa pa Allah Ta'ala mo na yung syirik. Buat malingkan bang nakapagtawbat, hawala pa siya iabutan sing kamatay niya, nakapagtawbat, minsan na siya nakapagsirik, ampunon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na, innahu huwal ghafurur rahim. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala, siya in Tuhan baing ampunon, baing kasihon. Yaon kaniya in kaampunan, yaon kaniya in kasi in ulong. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Amin mga silaway na kapag tag-ipon dugain din Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Wala sila nakabugto niya walihan sinambok manusia buat malingkan hakapatut. Na hati niya amin mamuno kau bangkaw dugalan bihan magtuy-tuy kumawa si mahait. Inya to hambuk yan to rin mga dosa sa lago-lago. Buat malingkan bang inya to kapag tawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ta'ala rain in makaingat si matan pag ini pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bang matan da inya on matan tuod siya nangayo si matan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wayroon siya nakapagjina na inyan kataan ampunon. Yudha'af lahul adab bang sa upaman nakahinang dosa inyan ini ganapan sin Allah Ta'ala wat malingkan bang siya nagtawbat nagparat saya na siya marayaw iminang na amal salih ning mga yadto kantian sin Allah Ta'ala na hinang dosa amin dosa na hinang mo bang kaw nakapagtawbat hinangon ibadat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ghafurar rahima. Na in Allah subhanahu wa ta'ala in kaaunan niya nakalando in pangampun niya iwan nakalando in udong niya ha mga tao mga ngayo kaampunan ya tay manghud in yad tukatantan insya Allah subhanahu wa ta'ala kawaun na to in sabab subay in pagdusahan yad to amin na hinang na to subay yad to pagsusunan na to di na to na pagbalik-balikan
Iban si subay kita umukat deng ha amin hinangyaon. Na bangyaon mahukot na India kahan mo nakatandi na kaumabaya himinang buat malain ka nakahinang kau balik ka pagtawbat mo balikan mo na sadya pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya inyaon katan matay masintuhan na to Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala daing hapanagnaan sin adlawan duman simbulan Ramadan sampai matalos bang ing kita nakapagtawbat inyad to ampunon na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala na miabot na in wakto na to mga katawtay manghuran ini amo na ining programa na to long ta adlaw-adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala pagtawagon kablal iftar haway roon pa long ta impagbuka sing kita niyo na mamaid na ko halapal. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.